Ia, e whatalo whatu le. Nei whavango le fiafi, o le fiafi nei o le uro yaso, ia po le aso sāfoi, ia o le aso fia. Savano. O le aso vanu nei o le masina, o le tātou savalinga o le masina nei o mati. Lua fe lua sifuru leono. Ia, o le tātou whasoa, o le tātou pokalame foli nei o le sa mofi nau. Awina atu nei Brisbane Australia. Ia, nisi foi waenga whai ona longo puia li i foi lo tātou tunu. Ia, wa foi le nofo sila fia o nei tātou woma paanga. Ia, me se foi o lātou o lo lātou tulimata. Ia le nei pokalame whatau wa au le sa mofi nau. Eli a watu ia se whaasoa, ia manai vaenga foi e tātou te talatana noa e ne vaenga le fiafi. E mo na whaatalo whatu ne tātou woma paanga masani i lātou lo whapeo na tulimata ia pea le tātou tautua, ia ma le tātou pokalame o le sa mofi nau, le mamalu sa moa i so se tafa. Ia o le lalolangi o lo whapeo na au mawai, ia e me se lava ia o to telo tātou woma paanga i o lala ma papa au i fafo, ia peilao na watu e ia se whaasoa ne vaenga le fiafi whataro whatu ia te utou, ia i le pa ia mara mamaru le tātou utinu. Whataro whai nei a tātou mātua mātutua, ia o i lātou fwoi o lo whapeono lātou tāpo ia whaiwaro filima o le tātou utinu. Ia ai me se fwoi o le telo taimio te roa le e mana tua lava nei a tātou mātua. Ia le tātou pokalame nei o le sa mofi nau i au tu talo, ia whataro whatu ia te utou, malo whawhitai. Ia i le lautou ngā luenga whai o lo whapeono utou tu divai. Ia matapo ia foi whaiwaro filima o le tātou tunu i tute mga luenga ia misi foi o ongo whianga i manai whanau. Whataro whale pa ia lau whai ngā luenga. Ia o i lautou lo whapeono lautou tau suina li po vai o leo le so se to vine so se fata fai taulanga te lo le to tele lava woma pa anga le tātou tautua ma le tātou pokalame sa mo fina. Ia o i lautou lo whapeona a vea ma whawhengaina. Ia i tutono o e kalisia whatalo whatu i ante utou. Ia i le sofa manu malo le tātou wali o Jesu Keriso. Te lo se taimi mua mole nei wa tau mo whai watu se whaasoa i le asu sā. Ia o le ua maua whai lewa noa, ia maua manato e watu i se tātou pokalane. Ia ma se tātou whaasoa tātou tatanoa ma tātou whaasoa. Ia ma o tātou whaasoa ma ia i le nisi whai o vaenga e longo pui e li ia i whai le maro le tātou tunu. Ia e misi lava nei a tātou woma paanga. Ai li watu le whaasoa e mo mua lava o na wala awa tu lava ma whaaloalo share tu tātou pokalame ia ina ia mawhaifoi o na sila fia ia ele to tele o na ia wo ia o ainga ia ma whaifoi o na lātou mai mo mai tātou whaasoa ne vanga le fiafi ai le i whaasoa atu te loa i inisio le tātou atunu uleolo mai mo mai whatalo whatu ia te utou, lātou whain o na maua lewa noa e mai mo mai le vanga o le fiafi, ia le leifoi o na e whatalo wha mai, pei o na o whatalo whatu, ia whatalo wha mai fo. Ia, ma whailo mai po whelvaenga o le lalo langi leo lo e mai mo mai le tātou pukalame, ia i le leifoi vaenga o le fiafi. O le tātou vaenga mua. E whaasoa atu nei vaenga le fiafi te iloa. Ia ua no fusila fia umai le tātou tunu le tūlanga e pi ona iei le tūlanga e whama vaenga le fionga le te fono. Ia o le fionga fo ia i le taitai o le tuangai lua se fulu ma le ono tausanga ia maua. Safa penao tu mai le foi la fionga ia tu la e pai tai ia avea foi matai te fono le in la kapi lo tanto utro le la wa ma we fa mtalanga i lunga o penga te fai langi ia ma fai lo foi le fa ma venga alo ia le fionga ia tu la epa mai lo na to finga te fono
ia ina ua maua whapea o le ua mahe ai foi ia malang na lana tautua talu o na avea o ia matai fono ia ai o se tūlanga ia te au o se tūlanga matangofia o se tūlanga le lei ia pe a whai tātou te wawa ai ia i le tūlanga le pe o na iai ia whete na inga ia male le mautonu fo ia pe o na iai ia le vao le tātou malo le whainga malo ia male uni laka pi te loa nai te sila fia sa mo le tūlanga le olo iai ia o lo whapea o na tau fia pea le sainia le fionga le lipaha le mia o le fiso soani au se talia ia ona o le tūlanga le pe o na iele mana onga le tātou whainga malo le fionga le lipaha le mia mara kapineta ina ia whaase e tua ngalu ilanto o lo whapea na ia whaipuli o lo whapea o na iai tu tonu o le uni laka pi ai ave ia le le whamoi moi ma le avanoa ia ilanto fo ia le o avea ma whaipuli ilanto o lo iai tu tonu le li o le polkiki ia ai tu le avanoa ilanto fo ia sa whapea o na laka pi o lo iai le tomai le ta'alonga ia ma le tomai fo ia whaatino inai ia vaenga le o le tautuaina o le uni laka pi ia ai o se tūlanga mata ina fo ima se tūlanga o te whaafetai e fo ina ua mawhai o na talieina le afionga ia tu ila e pali tu alalo le whainga malo ina ia wha mawai mai lo na tufinga ia le alawa mawe wha mtalanga ua wha mawai ia le toina ia mai o se tala fia ia te loa o se tala fia i le tātou tunu ia e mese fo i o le laka pia Samoa ia o te loa le ala a whaingo fia o na sainia loa le fisosoani le malo o se talia ia e pei o na iai ia le lātou fisosoani mo le tātou iuni laka pi Ala fsili. O fia ma celebrate o leo o nga oe ke fast ia ke au i lesi ko ia pe political lo fasoa pe o le ke fia o nga sisi ko na ngai swing le lei po le ale winga o lo celebrate ia ele fa pe fo ile fa por kikila o lo fia ai o te va ai fo ile le tulanga o lo o no ti ai le tau mo fai ma le au i lumo o le la pisa mo pila o na iei le vaenga le o pe o na puniti ai le so soani atu le malo o sitali ia matau fia e fai si te leo le so soani atu le malo o sitali le o lo fa pe lava o na tau fia ia ona o le tūlanga e pe o na iei le nau ta inga o le whainga malo ai mise lava le fionga le pale mia ona o le tūlanga fo ilea o le popolenga le ir whainga malo e fai asi si te leo o le selengi le wha pea o maua e le o iai ia se wha malam la manga ia mai le uni laka pi ia o te ilo o se vaenga ta o lo wha peona wa ai ei le malo ina ia wha peona le lei ma so longa manuia ia le wha ngai no le selengi le o fufua le malo o stalia so au la ia o te fia ua whaapea o na te loa le ala amatanga i loa le whinungalo le whio le pare mia ma whainga maro. Ia le asaini loa le sele. Ia ma amata loa na whaanga i eitulanga uma mole manuia o le tātou iuni laka pia Samoa. Ia, o pia i ngai tangata ia whaatarufa mai. Ia o le sunga ia mau malupe lea o mafuta mai le tātou pokalami whaatarufa mai. Ia ma lo whaftai lava. Ia le mai mo mai le tātou whasoa ne vaenga le fiafi. Ia misa whai oto umai le mwhai o whaatarufa mai. Ia au leo tau te mai mo mai le tātou pokalami. Ia ma lo whaftai ia le mai mo mai ne vaenga le fiafi. Ala o sa popo sa faso winga long ka upa. Le political la o faso ko ia va fa porque I don't follow politics but o la o ia faso ia fa tai fo ile o nanga
ale afionga ia tule pa ni tau sanga tele o na ngai o au na ile foi vaenga pa o te tali tonu le mele o swinga o swinga o ma foi le time le tangata ia po ai lava ia ngava e alu ese atu ia ai tu atu lava no ile si tangata awa foi e sau lava le tangata ia maana foi aikia maana foi metotia ia malona foi loa e fa foi na ia so se mea lava ai sui e la kuliska ngaka we take over ai malolo lesi we're giving it room for growth for changes for better changes so yeah okay they follow kile for ile like be Samoa but I'm excited because there's a new change and I'm sure po ile le atofia aviama ia ole asau fo I mangisi me ko kia fo e fa ale le ile fo I maenga le mo se tatu watu no pauale tu langa le o mana ia tele ona e va ia tu pe fo linga mai o man tu fa no te inga o finga malo ia o ese umale o politiki le au fai politiki le to no le uni la kapi ia fai pule le ai ai tu le va no ai isi sui o le uni la kapi la tu te ia le uni le tu pe tai o le ma o fa mtalanga e le o mauti no le e pe fo linga mai o le ma o to fia ia le fionga ia namulo ulu samilota e fai ma te fono ia pe ona ia le fionga ia tu le epa o le tūlanga fo la lea o te iloa o le ia fo ia sina fetena ima ia pe a fai manino ma mauti no tūlanga le o leo loa toi to fia ia si tasi fo o polkiki ai pe o vaenga na leo lo tau fia ia le sainia ele pale mia o le fsosani Australia ina ia mafai ona o ese umale o fai polkiki ia fa mama uma le uni la kapi ai atu lo ni si sui fo awai ia ita ile uni le tanto tu o maua mai le maua tu faso o le isi vaenga manua le tante I le vaenga le mai moa o va ai tu fo ilunga o le o penga tu failangi ia ele o share ne ia magola o ka ko e kipi ia kilipi fo ngai mtu ange share ne lungo le Facebook lungo o penga tu failangi mama o le famtalanga ia ale uso fo ia siweli ia le sungo fo ile le li fasala ia pe o ia le tele no fatalo no ina le fionga ia tu le pa ia ma fa pela na famtalanga ia polingo me po lana fasea ia e ave ile ina yalo matama fa na wole tunu usafa pea ona fa alu lo lato malosi ia malo lato teng ia e tautua ile tunu e ala ile tato manu Samoa manatua ia Samoa malo fa fonga ele tele se tupe mafai ona tutoni ina ile tato uni la kapi ia lo matama fa na o le tato tunu ule o ta alo le tato manu Samoa e le tai lava le sele ni lo fa peona tutongi na ina ia tato ia uso lo fa peona ta alo le tato ia ai ole la fonga la le na fai le sunga ia sio ele fa pela na fa mtalanga ana le ele manu Samoa ele manu o tele iloa I lau fa fonga mai Samoa po le aso so fa lo mona po le aso sila fia po le aso la mona pe fa pe o so uso ia pe va pe fo io se tu ngane ia te oi ia po se ata li fo le sa te alo le manu Samoa ai fa pe se la fonga nisi a se isi fa ia ana le ile manu Samoa ile manu man tu pe no fa tu famtalang o alo matama fa na o le tatu tu no le o matu ia le lango e tau tu ai le tu ela ile manu Samoa ele te lava ia tupe o lo fa pe na tongi na ile tatu tu no te le lo lato taimi ma lo lato ia ma sacrifice for lo lato ia le telo o taimi e ma fai ona atu e tau tu le tatu tu no ela le tatu au ia la tu la fa mtalanga ale uso ya siweli ole matua ole makwa mkakia but mind you a fai te alo le man Samoa it's an achievement
e le ko akele so e mafua ona avea o ona e taalo mam Samoa o ngā hard work ka wai le whapike la kua kulengi masina kasipiki oi so o le wingana le whamkalanga whether o se whamakalanga e mai lunga i mea kau whaapulu kiki but whatever reason ngā le whai ona whai le nei tamali e o le atunu ia le whamtalanga le whaulak whanongo e mako e se e mako e se o ngā e le whaapea o le o le mea ngā o iei kam whai it's a huge achievement to be a player o le awa man Samoa ke le kama whangau e moe miki ma moe miki ia ai le avsia e le o iei le kulanga lea so it's not o te lei loa pe po le a tonu ale o fiu e kau whekunga i lo mawhau lea po whea kongu o le avea ma tangata ta alo le man Samoa e ka kaunga o whai e se la whonga whaapea i alo matama whanau o le tātou tunu na ta alo i le man Samoa ma kua i o fiu e whekunga i lo mawhau ia ai ona o le tūlanga te loa o le whamtaranga whai mai lunga o le loto ita ia o se isi whauponga e ko aku iai po o le loto leanga fo ia ua mafuai ona ia la lafo nei whamtaranga ma losi o le ia lo o paunga o ko inga la whamtaranga tau o le ma losi o le loto leanga pea pe o le whaano noanga na i le wa ai le tūlanga le wai e le whangai no social media i tono tato watu noa pe wa au mai lava mea whapolo kiki wa wha ese a iei ia maua o ai wa so se mea lava e kawa awhia ele politik ia wa so o ngā kaukala whaasau sili e liskanga ka ma ngai e o le message at kako misa mo le sa awe le misa Pacifica me le cyberbullying because that's exactly what's happening in kai mingi kongi aku le kala lesi fai me le kala lesi pa fai mai fi o sa mo le atu no e kerisiana e apa me le wa ye piwa wa so sopo tangata wa le pole liskanga kala liskanga o le kele foi o kai me ma sanga o ka fia ka fala longo i me o le kio sa mo whatever radio foi nganga ki ka ki fa longo ako ka ki fa longo e la ko por kalami pa me le e o kele o kai me ka la ko longo le kio ole kulanga le wa ye which is it's really sad a fai e mawasi avangoa se si to come up on a platform like this ya prefela ka o kama e ka mafai e ka kau o ngai utilize ya ka ko I know I'm going to go off topic but I have to say this e kau nga ka ko utilize nga avangoa po platform fa pengele ka ki fa nga to say something nice, to inspire, motivate, ma losi le sio uso kangaka. Ai awa le kamawhai lesi, e koso ai lalo lesi e mawhai se kala which is really sad. Le ala wa o kulanga lea, wa whai whamatalanga. I along whanau le atunu, sa la ko ngā lue fo i makaukua, e ko ole mo sa mo I lunga le maasara whaposa. Because that's part of their service, ma la ko kaukua, I lunga le map. So yeah, it's really sad. Good to hear that. E toi whataro whatu inisio tātou ua mapaanga leo o mafuta mai. Ya le uso ya tupa I vailingi ma lo so form nuia uso ya whaftai le mai mo mai tātou pokalame o le whaltua ya fui Tina Dempsey ma lo whaftai lava le whaltua ia le mafuta mai ne vanga le fiafi ia whai le mo so ia le pisa ma lo whaftai ia le mafuta mai ia pe whai le uso ya Lolisio Mika le uso ya Rupena ma lo whaftai lava uso ia le mafuta mai ne vanga le fiafi Oi? Waoita Ioane le. Ia, sunga ia waoita Ioane le o mai mo mai ia I nai au kilani ni usila malo. Ia, to sulu malo whaftai, Teofilo Fido, o le sunga ia rofa mina malo whaftai tele, ia le mafuta mai le vanga le fiafi. Tony Vasili, ia masuifua sikotilani. Oh, ma ia suwafao. Ia, nisi nao tātou ompa anga leo lo mafuta mai le vanga le fiafi. Ia, o nei vaenga o lo whapeo na whasoa tu pea, ia Samoa, ia mo le
mo le nofo sila fia le tātou tunu. Le isi vaenga le fia whaaso atu a Samoa i le o te ilo le to telo le tātou tunu. Ia ua ma sila fia le sunga ia finau mo le whaatuotua a le fosio. O le tātou whaasoa le ia ma le tātou tatanoanga le whai. E le whaapea fo i le tau ma whai e whaaleanga pe whaaleanga pe tau fo i le pua malafo. Ia i lea fo i au na malana ia fo i ngā luenga o lo whai. Ai o se vaenga fo i lea na whaate ia i fo i ia lau excuse lau wa ai ia ma maita wina te loa o le to telo le tātou tunu o matuala ngona la mal whaanoa male le fia ile la fonga le wo fai le uso ele tamai a le fosio fi nau mol whaatuotua e whapele whamtalanga le fi nau mol whaatuotua o Yesu sa whawhawhini sa usea ina te lungo la au itu lau le post ale susunga le li fai au ia te le maua le po fele kalisia e fai au wai ia le sunga ia alfosio ai na o va ia na share ne lisi tangata ia le whaamtalanga le post lea alfosio fina o le whatutua o Yesu sa whawhawhine quote mai lo le sunga ia alfosio le mareko lea le mareko se fulu o lona fai upu e lua sumatas ia o ke loa la lela o kango e fai kaua ia ai whaafonga mai pēr leo ke longa sa e mai mo ia ile laiva ale sunga le fai au ua sila atu Yesu ia te ia ua alofa atu ia te ia ua fetalai atu fo ia te ia e tasi le mea e leo ia te oi ina lu ia whaatau watu au mea uma ma amatu i e matitiva o le whamtalanga la lea whaapere le whaasoa a le liveifi au lea o loo fausia mai ai lona langona ua sila atu Yesu ia te ia ua alofa atu ia te ia fausia mai lo le mafau fo i leo le tangata alofa faa ua alofa atu Yesu ia te ia pei fo i lea whamai ole whamtalanga le Yesu ua tangia mai ai e iai ia winga whaafine o le li whaola. O tele i loa i lau sila mai sa moa ia malau fo i whaawinga ina o le whaamtalanga lea ale tuspa ia. Ai ia te aula vaia. I loo langona wha keusiana. Ua makua vai keli. Ua ngaka mai le poko fo i lea whaatangata na o mai le tua te susu ina ili tuspa ia. Ua kau mwhai lor ka ngaka hop o aku fo i lea ia makua makaukia longa poko. E makua mau i singile ia le wing o le foi ma le whaamtalanga Yesu ma le tūlanga le wa abe ia le songa le di fai au o le alofa o Yesu i lana whanau mantua e ta ua Yesu ia lona uso o nauso e ta ua Yesu tangata fu i lea e lau te whaia whina lo le atua o lona tamā, o lona tina, o lona tua whawhine ia po lona uso ai au mai le sunga ia alfosio whaamtalanga nei ua matua e whodinga mai i lau wa mai ia ua ulangia e le sunga ia alfosio ia lo tātou o li whaola ma ua tau mawhai e le li whaiwhi au e whaaleanga le tamali anga o Yesu lo tātou li whaola. Okay.
O ke makua o te tau tino tu Samoa. O ke makua i uofua. Whaamata ele ua whaapea langona o le tamaa lea ona e wale umango nga whaikau le mau. Mea sau iloa, po o nga wā laku al whaikau, wangu whalonga whai le video. He only quoted the first line o le verse. Whaamaka ele o le mafua angare nga ua, awai anga whaikau a koe le kamaa ia le whai ungo le mau. E ngake iloa ai, le kuai ngā lofa. Le e mangino ai i le verse lava le kasi, o loo elaborate mai ai. Le kuai ngā lofa lea ia lofa ai ia Yesu i le, a lewa, whaamaka i leo se mea whapengala so loa. Le o ke iloa. Ilo o lava ia va ai ei. O ale fosio, finau mo whatutua, o le tangata sui. O te iloa e malama, ke loa e te lele, e kele ia maka upo le malama le ia le sunga le ifefi au. Peika, o kai mina nge mo kako ye sa mo malau whaafonga mai, ua mo kwa kele a ia profeta pelu, ua loku kama, ua loku sa kani, o le saua ki Apollo lo wai ai, e makua saua e leo koe sau, e leo koe ofu liuli ma ki Apollo, au ofu mai kamai ofu aulo mo ofu papai. Saua e makua le iar kuspa iar ki Apollo, e o ia kako ke wisiano, e le mawhai nga kako whaafeko ia le ki Apollo, i le kuspa ia kaini ngai, ua makua saua le ki Apollo, i longa malosi ma longa iloa, longa pawale iei, e makua whaasesea tangata o le tua. Mai, ole wingo se whaasoa sa mo le nefiafi, o te walu sia fo ia o le whau ma tutu watu i o ta whase tua lalo, ilo tanto tunu. Ia alo ese mai lava, ia i tu a inga profeta whapea, ia whaatau mamau, ia lau whaafufonga, ia i tu a inga profeta whapea. Tangata o whapea o ngā lako kama whaifo i lea e mimilo ia le tuspa ia. Ia mawhauinga i o lantou lava langona mo lantou manatu. Ma koso mai ia le fionga le tua, i mea le lau ke manganga o ilo. E whapenga umalava la le lauwama ai i le whaifi au lea. I le sunga i le porta mafo ia alfosio. Ia pea no whai atu sa moa o ke le kaufo i le pua malafo. Ia pe o te... Ia se whamtalanga fo i lea... Ia pe... Leanga ia le loto, ke o whapea nisi anu ke lo korea le ai. O le tūlanga ia le au te... Batu e se tu alalo le tātou tunu, ia kako kau mau mai lama. I lo tātou whaalongolongo, leanga i whaingo fie lava. Whaingo fia o ngā SSC, whaingo fia o ngā kako ngā whaasese ina i tātou. Ia i le i ko ngā perfecta whapea. Ngai e mai ngona whaasoa lenga e whai mai ua ole ki Apollo wale o koe alu mele ka aile au vai whale anganga ia. Wa sau lava ti Apollo e ala mai i ka ngaka piko e sili lava o ngā malolosi e su e la fionga kuspa ia. O i ngā lewa kami mai ia le ki Apollo, very smart. E esel ma ngai o le mau le wha ma losi mai o le mau lava lenga o e si tama lea ma rekoe e sulfai upa lusfu makasi le mea ngā lai ngā lofa ia Yesu i le kangaka lea lofa iai o ngō wa ai aku e le o e laki anga ia le lofa wha maungi lea tua o ngai wha akonga ai se ma ngai ia peanga wha pe wha soa mai le sunga le kama lea e au mai le message kongu lava o le mau le winaton le context o le maka upu. Ia, awa o se message e whikaui makala whia ngai mo lea kungu urke mingei. I le pisi o le whaaka amirusanga o le ulanga le wai ke mingei e meise lava ia kungu oia kau ke iei piwhi lau ka ainga. Wa kele kai mi e pupu ai o kako ulu e sa ili le oa ngela langi nga ia mauku ma ki ngai kako ainga. Ai wa amaka ai o ngā
o ngā vai ai lo kako lofa i le tamā o le langi o ngā lofa mai ai leo Iesu le message o le mau ai panga lea ua makua i twist lava le mau o le kusipa ia o ngā ofo ai leo le loko ia o lava ia e le ngaka le vaenga le whaasoa i kamale o le poanga pongo o kauai mo maka kuikua ko langa video iai ia vaenga ngā whaasoa mai i kamale o au makoa e ofo loko i le mawhai e seka ngaka Samoa let alone o le whaifi au e lao ngai ngā whingano lea kua i le mawhai o ngā au mai whafolonga fofonga se kulo ia ngei upu whaape ngei o le fesili whaamaka i sanga whaangau e whaamaka o le aso ngai loa pe o whawhiwhea o ngā pe maka i ngai o ngā alo o ngā ko whawhingi se kulo lava o laka ia ngā ko fesili lo ngā whauwhau po o whawhia o ngā whaawasenga e mawhauwhau o le sunga e le samali lea ia pe whawhia o ngā receive lo ngā ainga au bai ele me ka o le kaukala sao a be sao le whiawa lea li. But this is, crossing the line. It's just way too much. Mai ofo loko. I mean, I just can't believe o se kangaka wa makua. And I'm speechless, honestly. Ia, peia ona tu atu ia le tātou whaasoa, e leo se tau mwhaifo i lea e tau whaaleanga i le tamai a arfosio, ia po kalame fo e whina umor whaatutua. Ona i vaenga fo i lea tātou te whaasoa, ma tātou tatanua i longo pui e li i fo i lo tātou te lo. Ina ia mawhai ona o tātou ia o atu i au whaitotoa. O laua i singa lapata inga fo i lea e te sila fiai. O tātou ia i tonu lava i taimi e tala noa i tuspa ia o tātou ia i taimi o le iunga. Pe mai Arieta Jacopo vui te gele Antichrist because the end is near. Sa o ele kuspa ia. Ia. O le vaenga, o le sina vaenga. O le sina tātou whaasoa sa whapeo na fia whaasoa tuai ma tātou tatanoa. O te vaia tu lunga o le laiva le sunga ia whina mo le whaatutua ia to tele i o sa mo lo palavali ai. O te ia ele whaatonua e le tātou pokalame ia le tō whaafo i mali whautanga lo tātou tunu. O te ilofo ia e palavali. Ia o te loana e sau mai lo wita. Ona ua pei wa whaale yang laua ti ngalo loto. Ona ua ulangia lo tātou o li whaaola. Ia maua whaaleanga ina ai tamali anga o Yesu. Ia e paua se tu o lalo. E lea whaina lo comment. Po le hawe sau whaasoa e whai ai. Ia tau mamao mai langa tātou mai le tūlanga leo le palau o la va ai le ko ke lo palau vale dei pe wo worse kula le fa matalanga vosio e le ko ke lo vale ta tot no le sa palau vale yes ko in ya ai o le e pa won ta to nga renga fai tato mo le sunga ya alfosio ia tatu te talo fo i mo tatou malu tatou tunu ina ia pupungi ka kukalinga ia awangi i langonga ina o ka kukalinga ia ma awangi i pupula ia tatou mata ia i ko inga faso fa pea ia ne i fasi sei nai ia fasi sei nai ia lau mai mo ia I don't think it is skunk somewhere e karko ia o le fai maitina ai longa i eise e taltonu ai a alfosio ai e fai sa o keiloa e ko a kele ka ngaka sa mo ko to tele tangato le tunu o le lango ina ia le tamai a alfosio tele ia e fo ia e le matu alfosio le matali lisi fo i fai au le o tali le sa fa pe tal pe a Yesu
o la ua ye pe fo ile nga lu fatas pe tasile la misiona le fai a mo fo mai le se ka pe alis ya le fai mai le ali ia i tua tu sai fo fa so fa pe a fosio e la ke le kan ko la ko le to e fio mai o Yesu ko fa fio fa lo mai Yesu ia mo inga pe yo vaenga na o le tatu te moti no ai mo tatu i loa ia wa o profeta Pedro profeta Pedro ia mo tatu wai o feito. He's gonna call you out for that. Ma le sila vaenga sa mo la sila mai. Awal mai o le o ke vai ko challenge ele sunga ya alfosio. Ia le to oteli. E fai se la debate lungo le tala le media. Ia e pulia oi o ke le fai ko me awa. Ai o la uia fa so mala u tu ala awa le mai mawina I follow time. Awa le mai mawinga le kaimi. E ke alwa ye fa tau. E ke alwa ye face fa tau. Ia ko inga perfecta fa pe. Mai mau e for kaimi. Pa wale me fa ye kako, o le kako fa so, ma kako kalangoa. Ia mawon ia nei o tatu tangata o tatu waina. Ia kauma mau mai ko inga perfecta fa pe. Se uma ke lo uma tatu lai on tano le ia no tango le share tu lungo tatu I tu lau. Ia ni se vai ngol fa so ale to mai al fusio. Ia ok, lo to tele ni so tatu no leo lo o le upe le o al fossil ia o fa la veo mie como ia que lo ele ya la sa mo ia la ngo al fossil le America ia a kongi foi la le upe ia o mai mau le u wa ia o ka un ka le u nge ku ia o le si tanto matau tanto fa so ne vai ngole fiafi ia e ngiso ka ko o fo mai fa talo fa mai Not for me. Maybe I'll just go back to the live. okay ainga a felo fani fale ulu aua ngi mai mawina pe ni nei uli ia sa le le lo mafuta mai tanto pokalame ia nisi o suyo lo Violet I o malo foi maono sa o le lei fa aftai ia le fa so mai male mai mo mai tanto pokalame ne vai ngole fiafi ti vao talata ina ti vao Eile manatu lea e whai mai befolinga mai a ola o le whai tawina le comments a le befolinga mai e political I le view a kamaloa le oile ngoa al fosio but yeah whatever reason le ia se tanto i loa le mafuanga whether it's political or I don't know but nga o ia lava ia le kali o longa ia le fai le skanka le fai mai a ko le kausuenga o sanga like ma sanga wa kele mea o le kuspa ia lo ko fuaka ngaka ma wa inga mo mai o fius ko inga esu ese mea venga nge o ia nga mawanga ia le la sa we lo ia ko ka ko nga la le he takes the record of o le record mea no fai ele skanga kan ko mo o longa ia ka ko mo ia kan ka mo lo sa o come out with this I guess se me fa penga por meo o fa pe o ia o le mea o le ka kunga la e claim out it's mine wa nga mo pa e ku a ko nga mea ia e makanga ia Maria Simoti fatalo fatu lau sunga ainga felfani fale olo pira asia ia koro tesimale pe skanga mai keri le Arieta Jacopovui ia o Tony Vasili lanto lo fa peona fatu mafuta mai nevanga le fiafi Elisabetta fasa au mua tolia malo faftai. Someone's watching from Sweden. Pe fa pe lai sa olanga.
Ia, o lisi vaenga sa mo le fi fa so te lo le sa mai mo mai lungo le tātou pokalami. Na usia i nātu salu po ana po. Sa usia tu ai ia le tūlanga i pe o nei ai ia sitama onga fu i leo le kolisi pe senga. Sa fa peo na fa o lima iei nisi o talavou. O lewa maua fa mtalanga fa peo o le afio anga o vai moso. Ia lea sa fa peo na tupu ai ia le fa lavel nei. Ia mai o tele i loa i lau sirisero te loa tele o tantou. Ia lea sa mai moa i le video lea sa tuane le tele o nisi. Ia malatu baba ai ia le tūlanga peo le fa o lima nei a talavou. Ia isi tamaititia onga leo le kolisi o pesenga. Ua whaatupula ia le tūlanga lea i tutono le tātou tunu. Le vaenga leo le wha o lima o nisi o tupulanga talavou. I nisi fo i o tupulanga talavou. Le mea leo le whaali o le fia malos. Ma le fia kama mamafa. Ma le ia o le ilo pale alisi ko inga whaamakala e whaamatalaina. Ia le tūlanga le pio na maita wina i lunga o penga te whailang. O le vanga ke a mawai aku kai misa whaapea o nga kukupu inga i mea. Sa masalo po le kolu se fulu, fa se fulu kau sanga karuai. Sa iei ko inga maro vale lea lewo koe va aia kuai ilo tātou tunu. Pei o lewo koe amaka o koe anga inga imai. Ia le mele o le faali o le maro vale ma le fia malos. Ai o le mea piko sili ma makanga. Le va aia ku lea i le kokeli. Ma le lato faufaunga le nga fai e tau mawhai e fasi si atali o le aonga pesenga. O lisi ai ku pinga kau mawhai fo i lea ku lei ko kongo o le awala. Inga ia so ai se ka amane ia si alo lea o le tunu. Tama whanau o le kolisi o pesenga. O ke le mai loa i ai, ka ilo i ai nge ke iwa ua so ona whaadeo watu se whamatalang. Ia maafia la ngona o le to'otele o le atunu. Ia ma le to'otele foi o mantua o loo whaia ngalwen. E ke longo fier ka me kike sau kongo le ainga ya o inga le lei. Ka me kike ke le longa mawhauwhau. Ma le tala vau foi lea e lava le mafukanga maunga makua. Ma le lako ngu. Ma auai ko kongo o pokalame le kalesia. Ile ke kaila ko whaia ni me whapea. Ile ke kai o ngi kulanga whapepe ma aia. Ai o le maita wina e peo ngā aia kuai longa o penga ka whailangi ma kulanga le whakingo e kupulanga kalavou. E whai ai silisilangi e sa moa i lau mai ka winga i longa o le Facebook. I fō linga o le uali ia ka miki ia ngā whaia le mea. O le makua e kei loa ko ngā lau wa aia kua e kei loa ku yulu ma fō linga. O le makua le mawhauwhaua. O winga whaangu pō ma ko inga whaamkalang ko inga mionga ia wale koe kaulia ma le koe kakau on ko ia i Samoa. O le atunu Kerisiano. Ma o le atunu e makua ia o kako lea makawhaio i kako makua. O le awa i ma whaakongu whaanga. Ia lea langa ngoba aia ko i lau post lea nga pō. Ai saulor whamtalanga masalo po se iso le aingo se iso le awani ia. Ka meiki ia kupulanga kalavou. Ma whapea mele lang ia le whamtalanga tina lea. Ka iloi po se tina po se kama ua o le susuea. Ai o le whapea lang whamtalanga. Pe fōlinga mai ngā mafua ngā whasi e kupulanga ngei. O ngā ngai e fōi se vaenga ale ka meiki kia o ngā whai. Pe ngā ise. Ai o le kasi lea pepelo le fai ngei e au wha o mangua. Ma le lako whamkalanga lea lau mo fai ngā holo le pepelo mo whelo whamkalanga.
nga mafunga mako fasia o nga ye po le a pla 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 nga ye fa makalanga nga fai mai ya ma ye fa ngi me nga lenga mako fasia ole ko inga pepelo nga le wo ko kele ia makua mako kele foi kanga ka fa pe de wo la ku fai e ka mo fai mai alo mai ya mionga malo vale ia ma fa makalanga ia male amio le ma fo la ku fa nga ia o se tu alau ia mase fa soa tu watu ia utafa o le tanto tunu ole la ka o ko ia ngai kalavo ia sa fa kingo ia le mea lewa maua ia fa tai tu foi da fio anga voi moso ia me se lava le pule malu ali ma fai pule ia ma le pule mu o le wa maua fa mtalanga ia sa fa tino nga luenga ia le pule malu fa ali ma fai pule le fio anga me ia ma wo fa kingo ma wo ave le official le ma lo fa tai ia il nga luenga fai ale fio anga ai o se va enga fo ilea va tu fo isi tu alalo ile tanto pokalame ia ilo tanto tu ai mise lava ia kupulanga lalo vao kupulanga kupulanga wole ko ya onga ia male kupulanga light la ku fo ia o le o ka fa alia ele malo vale male fia kama ma fa fia kama uku afa pe o ke fa longo ko o mo ko malosia e peilo malosio an pe o le ku ia lo ngala awe ka api anu la mo kwa fa ia so mo ma alu makwa va o makwa ia lakwa lo mo manga isa vai kau po o nga me ko nga ava pe o ka mikiki fo ile like ke fa long ko ka mikiki maros e o ke ko alu fa ila le me alu ki nga e lilo aina fa ali lo malusi ko singo makua fa ali lo malusi fa ila wa ona me nga ka ya soya o le kaimingi a ko e malo vale fa pe nga ka mikiki ia o le ka we ko inga ka ngai ki sila fia sa mo le ta we ko inga o malo vale fa ia malo le fai ngai ko inga fa kalanga ngai ki sila fia ia tu lo fa anga sa mo va ko ngai ko inga fo inga le va ia ku lo ko inga kama ma ku fo inga ko inga u ele ko inga malo vale le nga fai ko inga nga fa per kwa se ku menga malo vale fa kai po ia ko inga mela nga le fa ko ele ko fa alia la ko inga malo vale fa penga fai ke lo ke malos alu fai le ia fe awo matua alu ko anga ya onga alu nga ngau le vao alu makwa fai se me makwa fa ofo ia ko ai alu fai ia ni fai so manga ma me alu fenga wen manga ka usanga ai ko pulanga ko makwa oia makwa ko manos lele ka usu engi ka ko au fusu e mai fa foi e mai ile ka longa olimpeka ma ka le ni se o ko le ya le fa ali mai le malo vale ngai uso ya o le lapta inga na mo na yo tanto ya ngai wo pe wo ka masawa ku lo kala ngo no paro no wa ko pe ka o afia ke le on ka o pule ile sisi o lo leo o le mea o fa ki ngai lo ma ho fa sa mo anga po la o ai ko ngai de kai o ye le uso ele pecha le uso yama ai uso mai foi lisimia so e peia o lumo le loto le kalesia fai au kalesia metisi i fale ula le fo inga ai ku fa o lisi li ka mai kiki le maka ki o aka lisi alisi talavo ai fa po lisi ka mai kiki
O le makua, o le afianga le mea lea lo tātou tunu, sa mo malau whaafonga. E le afia ia le atina e o kulisi, e lo tātou tunu. E makua waweanga afia ai ia le taumawhainga leo lo taumawhai lo tātou malo. E ale malo ma le atunu e taumawhai atina e ia wahenga mole manuia le atunu. Ia aika mawhai fo ia le au malo valengi. Ia faile me kule ia lalo ia le atina ia ai na ona longo pui li ima tu ala lo atu tanto pukalame samuai ia ele ia o ia fo ia lo ata mo finga ia ona ia tu oi matua ia tautu na ave fa tonu ma ia ma wole tu wole sasa ifa na a ku lo ka ku sasa ia longo wingo ka ku le lof ia ave tu ala lo ina ifa na ia mise fo tu pulanga talo inga ia la ku lo le me ka o mafai e tele lava nei ia o nga foi ia ma fa manatu foi e o mai foi ka ko makua e le nga kai fanga o ku pulanga le o manku akila faso a ka ko foi lava matua e winga i le maka uplu ka kalangoa ia wa le ma wa tu la faso sa ye se sio le ainga na tali mai e be ka mafai justify ia actions aka meki sa fai which I think there's always two sides of the story. A kong isao e fise mafuanga e wai ke foi fasi ko nga mea. But what I'm saying is ele kakao nga po le lava mafuanga whatever reason nga lenga fasi. Ele kakao I makua po o kako makukua o kakukula e mai e kau mawhai e justify ia actions a kako whanga wa kosa mea mo ia o leo wha o ia le fasi o leo wakali wa violence which is that's the word e kau nga race awareness I kong ole violence is not the answer o mea nga kupu a whailanga sila fia makua o lenga ye se me fale kong le bao ka mai ki ai se ala nga le fa ia ia se vahenga fo ia matu e ka mo fa isu ala pule ia ia le bao fa nga o inga ia wala nge yo kulanga le a ia ma ele blaming ke fo I ma ko ba nga me le ka o ke ka fa ngo ngoi pe fa pe o se kanga makua o le a inga le ka mo flenga fa ia me fam kalanga le e ka mo fa justify mai ia le mele ka ko va ai I longa social media. No, it's wrong. Kusa lava po le motive po le ale mafuanga e se lava le action nga fai pa ele blaming akele I mean, e sa ola fa asua e longa fir ka mai kiki e mafuka I longa ainga pa o le kele fo o mele wa ye ka mai ki I kaiminge ia wa fiu fo ingai makua o lo fa fanga fo I upu matala I te tono ainga wai leila wa se makua e ngofo ma o lang kama mea ia e alo fai mele I'm sure o lo fai fo inga nga makua kong fo ngisi makua ile o lava la kong nga fai o se fa malo sima se fe au ma se fa manatu e tato ina ia kako koe fa malo se me fai kako vai nga fa makua ia kong fo ole se makua lo ko umala ile loko ile kau mawhainga o whangau pa o le peer pressure le si mea sa uro ka mai kiki e ka ngaka ringa wai ko whasoa whai mai sa wole something like that wole ia le ngā whasoa mai o ko inga mea ngā wawai koe kua wha peer pressure lako loa la ia le wangalo loa ia wasili loa kalinga ia whaukuanga makua le ngā waku lako loa fia ka mawhai o whai loa le vahenga le so o se tu alalo I whanau ia ile loa so boko ma so koa ia ma so waka mai I lo whai o ieku ainga ki ela ia wa ila vela vea koe fua ia mai le la iki a lela ia records I kongo le o le ofisa o leo ia a fia kuai e ke la koe whai leo interview ki whainga I se ngaluenga I se kaimi o iluma ia le lopo o se siongi whangau ono o miki e fia vea ma leo po o se lo ia I le luma ngai ia a leo wa ia le lape ma le black mark I le record ka lua ia le malo vale whaonga ia ngā upula kalaka mai le malo vale ia ai mo ila ko say don't try and justify violence. There's no excuse I le mea leo le violence ia e kupu iso se akungu o lava pa o kako I Samoa ia
kako le aku mo ke siang o waka nga le ko yengi ko inga ni me fa pe ku pu ko ngol kako waku le ana sau sila fia ia le tu langa le a kupulo se ne fa pe le ale nga yo inga kako ko fai matua ia posisi fo le o le winga lo fam talanga sa mo le wo ofisi ngertina o kako wie po video ele o se nga yo inga le mo o e ko fai o lo kango e pu e video pe fa pe o lai wa e ke va ai foi le so uso se uso o lai fas a fa pe o kangaka e ke alofa o le me ke faia o lo apa ke fiso so anima ma la vea i le uso o le so ko fini e le faina pe fa pe ia okay lo ai si video ke okay fa lo mo ku pe yo ni to fa fine le sa el video ia tia ia o la okay wile ma fai o nga so angi ia nai to fa fine ia okay lo ai o fa yang so wai afa pe o kam e sa lo le kenge lo ko fine va I think kalia lo le move is a lot. I think it depends. It depends on the situation. Why, you know, ole fire ka ko ni afa pe attack, walk away. Just walk away. I want to got involved. I think taking the video as well. Afa pe o kenye nga fire le video. Lewa it help bring justice. Ile meleng kupu wa lai take evidence. Afai ele mafai o put themselves in danger. Wa le vai pe ko kele ko fa. So I don't think it or kaimi foi or kangaka foi le awa ia ma kangaka wa you know ko inga kangaka fai o binga fa pe fa inka yo o eskulang wa pe nga ole la ko kinke wala vea ko fai o ngenge nga po ele video. Ala ki lo ala yesis kangaka le kangaka you drive ilung ala wala mfainga help. I think taking that video was the best thing that they could do at the time. So it depends. Fa peo o oyo kangaka makua e mfayonga e faya senga yoinga. Then the video is not the first thing in tonga Ia peo le ole tulanga nasa mo ole va ai tu le video le sapoe. O le kele o ka vale lenga fe pasi ai, lenga malanga i le vale. O ako ka vale mao, ako mao, ale fasiska mikiki. Ka ko o sa moa. O le aku ngu kau ke alolofa, aku ngu olofa le aku ngu ke lisiang o le ka ku ngu fesosoan. Se ava ai aku loa o lawe mafakia lisi uso. Le o lisi kanga ka sa moa ile ko inga me fa pe vai ko le me. Se fesosoan ku le ka vale kuku oma afa ye ngai ko kiki over marse fu ka vale no ke o fo pa fa pe ele kuku oma ka vale so swangi la be ici si atali ai okay lo ave fo ngai va mo mo le ko fa tai tato pokalami ia ici ina yuso ia ma na tamai sa fa pe onga kule lasa ia ma so swani si atali va okay lo anga fa pe ele ai ngai kamaya ngai uso ia sa kula ka mal e makua ke le ase afia ngai o ye ia si alo onga le mai kolisio peseng ia male ore ko inga so ngai fa ia ka ko sa mo ai ku lo se me ka ka unga o le manga o mir so ngai misi au ngai ko miki lai ngai ko miki a onga fa amori se ka o filo sa alu so soangi malabia inga ifa ngau ia molia ko ifa afkai kele la vai sita male sa fa peona ta o fila lolasa ia ma ave so soani si alu talvo ia ke local si le lo fole di o fa peona to solo manuia ia le ia manu anga fo peona ia si tali talvo le ma ko lisio pesen Ele manato si for landslide le au mai fai mai. So for manuia ai o lo lava manatu na au. A fai o fa tupula ia le violence tupulanga o kakau loa o nga fai se juvenile center
inga ia ko ia awa awai awa o kako wa ai aku ua le ko usikai whanau I mātua. Nā ia ko ia wai lo i se service wha pe sa mo ka ngai ia. Kailo, masar. Ia o ke loa ke loa o le isia mea fo I lea o ke loa o le pulenga mamalu ali I mawhaipuli. O le isi lea wha mama avenga I le malo. Ai mese lava mātua. Pe ia o ngā maku ila o post. O ke loa ko ke le fo yo ke loko ke le kamiki wale ko fa alongo ila ko makua o lai ave fotuanga ma ki ma inga ma o I makua ia a wale ko fa alongo I kamiki so o le neala fo ilea e fe so soangi ia li mamanu le malu male tatu tunu o le fai o le vaenga le pule mamanu ali ma fai puli ke lo le singa vaenga fai o nga o winga le ia kupulanga kalabo ia oke fai ama mafata te inga I se o matu no o le mako o fio anga isamo ia e me ka o fongo masinga umala le ya mo be ka o so fua o lo la ke me fai fontanga no ia umalo o le fongo ka mo fo ia ka o le o fa pa fongo makai ia ngava o mai lo le kupile le o mama ia kupulanga ia o ku kongo le o le fan o le kaimi la nga kaimi ko wala nga ia o ia lo ele pule malu ali I mafai pule ia le au mang ia por tu pulanga lu ese le manga ia o le ngava ainga nga fainga ia e mafai o nga feso so ai ia na ia tanto alo matu pulanga talo ia I le tau mafai nga o le teneia ia o nei va ainga o lo fa peona va ai tu ai lo tanto tu Ole o kele I loa I ni me amino ke loa fongo makai o fongo no e mfainga pa o kele I loa ma fainga e ise pa kala me fa pia e ava ko plan kala va nga sa fa ile ila lo ma sa no kala ia ka ilo isi ngu o le matou a fio anga le au te talo no ai nga sa tu ia tu se va e ele kai mi fo ile o molor fono matai ia uma le uma se maka fo ile nga lau di liu ko ngol fongo makai ia ngala o melo le o makai ia ile ka le ku pulanga fo ile ia mo ke ko ngol fa o kai milanga ia fai lo la o ingo kalvo ko le ia o ngala ke fa lo ngoi le mali o kala ko ing ngai se fa so me po ani ni fa kuanga ko inga I yeah. I'm curious because okay le loe a fa pela ko inga mela le pe o ko inga kulanga le o le po ye se yang ni ka le a fo ile pe nga sa sala po le ase se kulanga pe po le ase va nga sala ile ya tau le ya kai milanga va ko lo fa ilo le o inga ele o ya la nga ko le sa sala ai o ai a ko ale le fa le mang ku pulanga ngu ia mai lo le o le ku ala lo fo nga ko inga nga fa longo lo le kama ma ku nga ko inga e ke e ma ku ai ka u ai lo ma lo ma fo ia fa makalanga ko inga o e ke pupula ku ala e para o vale mai alis ko i e ma ku ai e faia o e e faia o ko inga nga e ka mama ku kuala la e faia upon ma ko e fa longo ku am ko e ke amu ko ai nga wa i e salamoa o le winga la nga se fa mtalanga ku ula ile ko e ka ilo ia mangkualo kala moa ku le luas fuka sanga kalwai ka ilo ia le ngai kai mi kongo o le pa inga mala la fanga po fa kingo po le vai ai mana ia ile tanto fa samoa tanto li mo fai pule o so se fio angisamo ese manga ia pe afa pe e ko fa kingo ngai vai afa pe le fa kingo ke lo fio anga manga ia a fai o misia fio anga wa maka nga pe wa ngalu ia mana ia tele ai to yo all tanto no ia ilef vaina mai Maria Simoti o le tre fo I lava I le aso lolo a fai fe au pe ngaka ko masangi mai ai la aso
ia mangai disi nga vaenga mangai visi au ia wai e fai o makai ia a o le ku alalo fo ia fa'afeagaina sungai fa'afeagaina ia wai pe o aso ia ka ilo ngai kaimi ia sa fai ia meo o loku afiafi fai ngai o ia ka mai ki whanau fifi au ia ka ilo e nei taimi ia isi au fautuanga munu Ia, no ka wako ia ka o le ngaka e whaupuanga mo alum whanau o le atunuu. Ia fusu le api mal bengi e mawai ia le e mawai lumana e mawai mea o ngā e mimika ilo ki ngā malu ka mai a oi a ea a whai e a o ngangai kalawou ia lea sa whaingi le ngā api e le kupulanga i le vaenga lea mai mau o kou a ea ia ai au whaingi a vea mea wa kupu i o ki loa ke le lava le sa iako ma le isa ko o ngai kalawou fo ia ele malu le tunu ai a whai e sisio o ko makamaka mai malai ia o le whaukuanga mal wha malo si ia o ko whangau ia koe ki maka le benga awanga ia vea ia le kou sasi fo ile o kupu ile fo iwa ia sawa kia ia ma mea o le a e mangaku ai lava oe ia o oio se kangaka leanga o oio se o whatever bao kilua o kua aku o ngei mea ngakupu o le a kele fo i lava se a fianga i le kuka o mawhauwhau o ngei along whangau o ngā wakele fo i la fonga o la fo iai ia at the end of the day ia e kau fo i o ngā ave se whaukuanga i ngai whangau i ngā ia koe ki maka mai le penga mai ia awanga i avea ia le ia mea i wa kupu malaku sele o whai e leipo ai lako for the rest of their life if you want to prove us wrong ma ko kangaka i wakele aku kala ia o ko if you want to prove Samoa wrong step up, and do and prove us wrong, ko anga le aonga whai le mea sili, inga ia o i leskau sanga luma, ko e kula e mai, and you tell your story of how you change your life from being, the melenga kupu, e awa e sau po wa e lo ia, po wa e fo mai oka. I love hearing those stories, inga ia avea ia oi, malau, malimelo wa o ia o se le sunga. Mo isi whangau lalo wau alai la iki aku i lalo o kou so o se whaukuanga e le ngaka o kako whaukua aku i mā kua ia tātou matutua o whanau a onga ia ai o se whaukuanga e ku i ngā aku ngai kau ngai se seo ngai whangau i e ko whālea ngā whai e kulanga lea I challenge you, make a difference, make a change. You're still young. It's never too late to do something, to do the right thing. And make your parents and make Samoa proud. O te loa to e lua ta mata upule na so au ke loa wa umika ka wa valka faso o le la ko e initial tanto tu le fato a mai mo mai o e sisila e ngā ka pokalame nisi le fato a fatalo fa mai tatu fasol ni vango le fia Juna luafi matau lo mai a te vanga sunga ya neri sipili sorry na o la tole comments mai le mfai au te lolo to tele lava le malo le tu lolo mai te vanga le o Mila totoa se laupa sene le whaasoa. Ia Rina Poto. Ia maunga. Ia la le taua tualu suafa nei te ua. Se atu ia whale o ngolo suafa whamamole. Ia mantua tele lawa i lātou lea wha o sale lea ke... Le wa mele le sa ngalo e kuia kia ulo whasoa. Le faso mai ia tina Dempsey ia le tofai a fiu fui e oso po e videos ai le video leo sa o le ia a Samoa pe a fa pe ke mai kauina yang vai fa pe fa mun mole ia mo fai le nga mo vili leo ia a umolonga vili leo mo marikani po e lo video ia peke vai ku foi o lawa po e le sika ka le video
ia eu solo o whainga rua ma fisosoani whainga la vea I mai ia le soifua ma fisosoani atu I nei ia I nei tangata o loo whapeo na afia I sauanga. Ia, okay, lo le apau mai I ka whasoa o le afia finei ia okay lo mai kauinga ia o lo I sa New Zealand ia le afionga le lipale mia. Ia ono le whatasia tuai fo'i ia I toi sauninga o le sunga I le teita ia o le kālesia sistek. Ia le sunga whiwhiau ia pasta alo I moana wipap. Ia la o lo mauolo o awa I tuele whionga le lipale mia. Ia I Samoa, I New Zealand. O le aso lua le vai aso fau, pe saawa au le o lo wha moi whai ai le wha tautonga. Ia o le awhionga le li whaipole whitwhilia mai li tu malo vai singano numera lua. Le awhionga ia moto poa. Henry Papali. Ia, whapena fo ia le awhionga ia tunu mafonu. Claire. Ia o ila ua ia o le whaipole whitwhilia mai li tu malo vai singano numera lua. Ia masafata numera momua. Le lawa mo fa mtalanga o le afaia le whatautonga I le vai aso fau. Ia pe aulia le aso... Vai aso nei, pe aulia le aso lua. Ia le awa fuafua e whaia le whatautonga fionga I le li whaipule ma le tamite whaipule. Ia, o nei vaenga na isi vaenga. Sei whai ako ka whasalong whapsis. O si atua pule mangafa le olo o whatarofa mai whaftai lava ia PK Sweet ma ngai po whaftai lava PK ia le whatarofa mai ne vanga le fiaf Sei kua koana ka whasalong le whaman mole a whamole malo le atunu o lea na a le fso tai mai I supplements organic supplements mai America. Ia supplements ia na o le ko akele lava kanga ia reach out mai ia o ngā mole so o ngopo ngā iwi pe a ngā fo I mo opo ngā iwi. E kasi le supplements, it's for your bones, ma so o ngopo ngā iwi. Ia, o lunga le bio a le samofina, o lo iei le link, o le shop, ia mwhaiona e ala lava o i te tanga iei. For information, ia ma le price, ia awhai ki mga o mia le sasangi le o kainga, ia o so kai mai lea, or you can order through the link, pape nā for ia supplements ia o ngā mole ngō, ia ma kele langa pa ngā supplements, pape ngā click on the link le lunga o le bio o le samofi now, and go through, ia ma reach out to my pia pape e mga o mia ia ngisi whaamkalanga pe ngi fesili, o lo ngoi lunga o le Facebook o Deb ta se, langa e meri mai I le samofi now ala o kama whainga. Ele kali aku langa I pisi langa inbox pa Deb ta se ia lunga le Facebook fa mo le lava. Ia o nei vaenga na sa mua o lo whape foi ono whasoa ina le tātu pokalami. Ia ma le tātu tautua ne o sa mo finau nisi o tūlanga foi lea mo au ngā molo soifua maloloina. Ia aiela ni vaenga foi le ti whaalongo ti lo tino pi wa amaka o ngā kau osua wa o foi lo makua. Ia pe ingi le ako kolo malos ia mfai o nga efiso tai mai. Ia ona fiso soani atu ia wa ka mfai foi ko e langa mai o si fa forma. Ia a ko ngem fai o fiso soani. Se kale ako le fisilia si fale tualea. Ia. Le ai se mako warehouse o mai lua I Kongo Amerika. Se leila se mako warehouse I New Zealand. A o mako o loa e ki liwa sa o mai lava I Amerika. So se a kungu o lalangi. E yei fo I la mako team I ko Kongo ame o Aukilangi. Pea whape ke mga o mia se ka ngaka laka aku ia o e fsusuangu koe whaila oka. Ia so kai mai la whamamone o la kongeki aku leo o e masesi o le mako team. Ia o ngā mkaila o ngā mau aku ia I le fsusuangu. E hoa sauri mai ka ele mga o e Ia o le sunga ia JR lua pi matau. Someone come get Machu, please. Leo lo mafuta me ne vai le fiafi. Ia, e te loe ai le whaiuna le tātou pokalami. E toi whaftai tele atu lava le tātou tunu, la tō lo whapeo na share, ia ma like mai fo I nisi o tātou whasoa,
ia manai vaenga o lo whapeona tu inatu longo le tātou Facebook page. Ia moli ke lea kule whaafikai ma le whaamalo lo tātou tunu. Ia pia o na whaso atu ai ini vaenga fo i lea e tu inatu i longo le tātou i tu lau. Ia laiti sila fia ma whai o nao ngā fiso soani i fo i lisi uso ma lesi tō whawhine. Ia se atu ia nei vaenga na. Ina ia ma whai fo i na fiso soani ia i le lātou fo i Savalinga. Mana tua Samoa. Ia ele o whapea fo i lea o whaamarosi o le ku aku lungo le kapu i tu lau. O whapea o se whaatonunga ia po ni vaenga fo i lea mea peu ato o toa ia le tātou tautua. Le ai, o mea fo i lea lae e au ngā mō māua. Ia matamu whai e whaasoa i nātu ina ia mawhai. Ona fiso soani fo i ia i lau Savalinga, ma le tātou Savalinga. Ia awalawa fo i ia, e tā pena i fo i tātou. Wa kākou Samoa e whape ngā ia le, ia lo kākou ngā lue whakasi. Mwhai on kākou fiso soani le isi Samoa, le isi Samoa. Ia ma maua i pe tātou le, ia le ola fia, ma le ola soifua marolo ina le leia le ngata o le tino. Ia a olo kākou soifua whare ngama. Ia ai eila ni vaenga fo i le e te sila fia e whapeona o ngā moe. Se atu, ina ia mwhai fo i o nao o atu ia le wheau. Ia inisi fo i o le tātou tunu ulantu te le sila fia, ia le tātou whaso. Ia ai mo moli ke le aku whawhikai kele lava Samoa. Ia i la utou lango malau ko fisosoangi. Ia i le tātou pokalami manatua a whapea te le i follow pe lagi le kako le tātou pokalami o le Samoa finau wha moli. O miangi lau button fo inga le lunga lau Facebook. Ia e te... Machi, get down. Machi, andalo. No, mai leo. Ia nga ia mawhai o nga e maua le tātou whaasoa. Ia i te ingo mai whapeona o na amatu wai. E ei fo le tātou i tū lau lunga o le tātou YouTube, whaamole. Ia e le na o nā tu o lalo tu lava ma talo sangatu le tātou tunu, whaamole te maua le tātou pokalame i lunga o le tātou YouTube channel. Ia a whapea te le i subscribe. E whaifua, e le kokongia sau kupe. Whaamole subscribe angia le tātou YouTube channel. Ia, e whaiwhainga e sila fia mamai tau ina niso vaenga. E mawhai o na whaasoa i nātu i lunga o le tātou YouTube channel. Ia, e mole nei taimi, ia, e se wanganai isi mea ke fia... No, because this girl needs your attention now. Ia, e mole tele atu wha mahalo ma whaafitai tele lava i tātou woma paanga. E miso i lātou o lo mai mamai ni vanga o le afiafi. Ia, wha mahalo, talo fatu fo inisi o nei o maainga. Ia, uo fo i mai masani. O lo whapea o na fisosoani mai. Ia e tu sai fo i mase tau mo whainga vai. Pira asia lo fatu, whaftai tele lava. Pira, ia manuia te le lava whaiwaro filima o le tātou tunu. Nei vai aso ma Savalinga i tūte ma whaiwa o mga ruenga whea mai. Ngai ma lo tātou tunu, ia tau i nei ei a o lofo lo tātou matai o le langi. Ma lo tia lo to soifua ia maso mātou ola. Ina ia sao mauli la tātou Savalinga o le neiva yaso, ia a tonu e Moses taimi se aso o le neiva yaso. To e watu e fo ia sa tātou whasoa. Ia. Manuia te le lava ia tūtem whai ma neiva yaso. Have a good week, guys. Thank you for watching. God bless. Lauto o ona le nei. Mata le ta pola ta se. Ia e mise foi ia Debra ta se. Ia manuia tele lava. Ia le nei e fiafi to faso i fo Samoa. Ia masima a fine leo machi. Machi whatever. Kaunga uma le live stream. Okay, good night, everyone.